Leirekin egon zarete egiten, eta? Ez dakizue horrek zer suposatzen duen guretzako lan. Daio badakite nik esaten dut ikabete. Bueno. Chincho, jodete. Zertakoa? Gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Serantes ikastetxeko arduradunei gaur harrera ezin hobea egin digutelako. Gaur gertutik erakutsi nahi dugu Emakundearen nahiko programaren bitartez hainbat ikastetxeetan egiten ari zareten lana. Eta horretarako Serantes ikastetxe honetan egindako erabili nahi dugu adibide gisa. Nahiko programak 18 urte bete ditu eta denbora honetan lehen hezkuntzako 30.000 ikasle inguruk parte hartu dute bertan. Programarekin ikasi dituzte berdintasuna, errespetua eta indarkeria ezaren inguruko baloreak. Egin diren ebaluazioen emaitzek argi eta garbi erakusten digute programa honetatik igaro diren ikasleen artean hobekuntzak eman direla bai haien harremanetan, berdintasunean, elkarren arteko errespetuan. Beraz, esan dezakegu konbentzimendu handiz bultzatzen duela Emakundek urtero nahiko programa. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet horregatik programa posible egiten duzuen guztioi. El programa coeducativo Nahiko que impulsa Emakunde ha cumplido 18 años y cumple su mayoría de edad con buena salud y la firme apuesta de llegar cada año a más centros. En concreto, puedo anunciaros que desde Emakunde se va a ampliar la oferta para que en los 2 próximos años puedan participar más centros. Hoy, en esta visita, tendremos la oportunidad de ver cómo se está aplicando el programa Nahiko en este centro Serantes, como ejemplo de lo que se está haciendo en otros muchos centros. En estos 18 años han pasado por Nahiko alrededor de 20.000 niños y niñas de educación primaria. En estos 2 últimos cursos, en concreto, se ha aplicado el programa Nahiko en 49 centros, 305 aulas y hemos llegado a 6.000 alumnos y alumnas. Con Nahiko habéis aprendido valores relacionados con la igualdad, con el respeto, con la violencia, que sí, con la no violencia, que sí. Y la importancia de trasladar estos valores a las pequeñas cosas de cada día, a las elecciones y comportamientos cotidianos. Así, las evaluaciones que se han realizado del programa constatan que las relaciones de niños y niñas mejoran, convirtiéndose en más igualitarias y más respetuosas. Desde Emakunde siempre se ha subrayado la importancia del sistema educativo para lograr la igualdad y prevenir la violencia. Y es que si no se siembra igualdad desde los primeros años de la vida, la experiencia demuestra que se recoge desigualdad. Esta apuesta por la coeducación ha sido considerada por Emakunde como estratégica desde los inicios de la institución. Se ha tenido claro desde el inicio de nuestras políticas de igualdad que para cambiar algunos valores que rigen hoy nuestra sociedad es imprescindible trabajar con chicos y chicas en edades tempranas.
en edades en las que están empezando a comprender el mundo, a interiorizar sus valores y sus reglas. Sabemos que si no se les enseña igualdad, acaban aprendiendo desigualdad. Por tanto, es imprescindible trabajar con los niños y las niñas, porque serán quienes conforméis la sociedad del futuro. Creo que nos encontramos en un momento importante en cuanto al trabajo coeducativo. Contamos con el segundo plan de coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo liderado por el Departamento de Educación. Una herramienta absolutamente necesaria que nos va a permitir dar importantes pasos en la educación en igualdad. Un plan con el que colaboramos estrechamente a través de Emakunde y que seguiremos apoyando e impulsando a través de la colaboración y de los departamentos del Gobierno que estamos hoy aquí presentes. Tenemos que tener en cuenta que en la educación de las nuevas generaciones, la escuela tiene un papel importante, pero que no es un trabajo únicamente de la escuela. Por eso NAICO extiende su mirada también a las familias y las implica en el programa. Quiero terminar agradeciendo su implicación también al profesorado. Sabemos que en coeducación, para alcanzar los objetivos propuestos, hace falta sistematización, tiempo y continuidad en el trabajo. Por eso os quiero agradecer el esfuerzo que sin duda merece mucho la pena. Eta eskerrak eman nahi dizkiot Emakundeari duela hainbeste urte, hezkidetzaren alde egindako apustu irmoagatik eta nahiko programa urtez urte posible egiten duzuen guztioi. Berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailaren helburua legegintzaldi honetan ikastetxe gehiagotara iristea da. Gure erronka partekatua da, baterako berdintasunak gure ikasle guztien hezkuntza kurrikulumean eragina izatea, gaztetatik hasi eta nerabezaraino. Ildo horretan, lankidetzan ari gara hezkuntzaren eta Emakunderen lidergo partekatuarekin, euskal hezkuntza kurrikuluma egokitzea gure ikastetxeetatik berdintasuna eraiteko aukera historikoa esan daitekeelokoan. Bueno, como os decía en euskera, quiero agradeceros a Emakunde en primer lugar también por su apuesta decidida por la coeducación desde hace ya tantos años y a todas las personas que hacéis posible año tras año el programa NAICO. El objetivo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales es que llegue en esta legislatura a más centros educativos. Nuestro reto compartido es que la coigualdad impregne el currículum educativo de todo nuestro alumnado, desde edades muy tempranas hasta la adolescencia. En estas estamos trabajando de forma colaborativa con el liderazgo compartido de Educación y de Emakunde, desde la convicción de que la adaptación del currículum educativo vasco puede convertirse en una oportunidad histórica para sembrar igualdad desde nuestros centros educativos. Y ahora quisiera dar la palabra al coordinador, a Fernando Uribe, para que nos explique un poco en qué consiste este programa. Nolakoa da programa. Programa tresna bada. Tresna askoren bilduma bat. Bilduma zabal eta handi bat. Material asko daude. Irakaslentzako, ikasleentzako eta familiak lan egiteko edo lantzeko helburu guzti horiek egunero gauzatzen joateko. Material guzti horiek, gehienak, formato ludikoa dute. Asko dira ipuinak, jolasak. Gaur egoera dela eta barrura ezingo garan sartu eta hori dana ikusi, 3 adibide karri eskolak prestatu digu hemen kanpoan ikusteko pizkat nolako lanak eta nolako materialak erabiltzen dira. Baina esaten nuena, daude ipuinak, jolasak, partxiza, dominoa, bingoa, oka, en fin, ikasleek ziur asko, nik danok baino beto dakite zeintzu diran. Nola antolatuta daude, nola daude sistematizatuta material horiek. Lehengo mailetik 6. maila bitartean, mailaz maila 3 unitate didaktiko daude. Unitate didaktiko horiek dira gorputza, sentimentuak, autonomia, bizikidetza, maitasuna, tratu onak, tratu txarrak,
komunikabideak, ogibideak mundua ezagutzen joateko, eta ikasleek esaten duten bezala, generoaren desigualdade horiek edo desberdintasun horiek desikasteko eta ikasteko beste alternatiba bat giza eskubideetan eta berdintasunean oinarritutako elkarren arteko harremanak eta elkarren arteko tratua eta bizitza izateko. Bueno, material hori, izugarri pila hori, lehenengo mailatik 6. maila bitartean, trimestrero, unitate bat, jolasak, ipuinak, kuadernoak, irakaslentzat gida, tutoriala, jarraibideak, material guztia fizikoki edo fizikoan edo inprimatuta erabili daitekena mai baten bueltan lantzeko, baina baita ere digitalizatuta dagoena gaur egun azken urtetan edozeinen eskura, edozein eskolaren eskura, edozein irakasleren eskura jartzeko, zabaltzeko, esaten zan bezala hainbat eskoletara. Bueno, Emakundek egindako lan guzti hau 18 urte behar izan ditu. Esan dezakegu lehengo ikasturtean, 2003-2004 ikasturtean, 3 eskola egon zirela, 5. mailako 6 taldeekin. Gaur egun, azken ikasturte honetan, 50 eskola daude, lehengo mailatik 6. mailara eskola gehienak, eta talde kopurua izugarriarekin. Hau da, zabaltzen junda, irakasleak gizartea bezala gero eta gehiago ikusten du beharrezkoa dela, eta ezin dela benetako heziketa hon bat, hezkidetza berdintasuna kontutan hartu gabe. Bueno, Emakunde prestatutako material guztia, programa guztia asko izan da ere, ez da ezer, ez bada ailegatzen eskola batera, eta eskola batean ez bada erabiltzen. Eta irakasleak ez badira prestatzen eta trebatzen material horrekin. Eta ez badute egunero gelara eramaten, eta egunero, astero, hilero, ikasturtero, ez bada lana egiten. Eta hori eskola hontan eginda. Zerantes eskolak orain dela 4 urte hasi zen, bide hontan, aurretik gauza asko zituen, berdintasunaren edo hezkidetzaren alde eginda, baina ziur asko puntualagoak, solteagoak, programak eman die bizkarrezur bat, hori dana lotzeko, beste zentzu bat emateko eta lana egiteko. Eta azken ikasturte hauetan, lehengo mailatik 6. mailaraino, beraien gela guztietan, beraien talde guztiak, ari dira programa lantzen eta garatzen. Horregatik etorri gara ona, modua erakuste, zalako modu bat erakusteko, aldan neurrian, ze ari diran egiten, zer ari dira lantzen, eta nola doan hor itxas azpiko marea handi bat urtetan egiten eta bultzatzen aldaketa positibo bat eta on bat gure gizarterentzat. Eskolaren izenean, hitz egingo digu Maitek, pixkat kontatzeko, que ha comentado la consejera, ¿qué es o qué tiene? Bueno, pues sobre todo tiene materiales, herramientas. Es una gran colección de herramientas de trabajo para el profesorado, para el alumnado y también para las familias. Ese material, la mayoría tiene un formato lúdico, participativo, de poder jugar, de poder hablar y reflexionar sobre los juegos y sobre lo que se ha hecho. Y hay juegos pues tipo parchís, oca, dominó, cartas, bingo, en fin. Hay también material para hacer discoforum, cineforum. Hay un amplio abanico que se adapta a la edad de cada etapa, o de cada ciclo de la etapa. Desde primero hasta sexto de primaria, cada curso tiene 3 unidades didácticas y en cada unidad didáctica hay todos estos materiales, estos juegos, más unos cuadernos y unas fichas para el alumnado, para las familias, para que se pueda trabajar en casa lo que se ha trabajado en el centro, etc. Todo ese material está puesto a disposición de los centros y a disposición además ahora de cada vez más centros, porque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo de digitalizar todo eso y Emakunde ha conseguido poner en su web todos los materiales al alcance de cualquier centro, de cualquier profesor, profesora que quiera trabajar el programa. El programa empezó, decía o recordaba, en 2003-2004 con solo 3 centros que se atrevieron a empezar a hablar de malos tratos y a empezar a trabajar para que tuviésemos buenos tratos.
y 6 grupos de esos 3 centros. En este último curso ha habido 50 centros y más de 300 grupos, aulas de alumnado. Entonces, hay toda una ola, una marea de fondo que durante todos estos años ha ido cambiando los materiales, desarrollando, adaptando a las nuevas necesidades, a las nuevas tecnologías, etcétera, y que han tenido los resultados positivos que ya se han sido comentados. Siendo mucho todo este material que ha preparado Emakunde y que ofrece a los centros y en abierto, sin ningún coste, etcétera, etcétera, además de la formación, del acompañamiento que se hace a los centros, de intentar estar cerca de cada persona, de cada profesor o profesora que lo pone en marcha, pues en este momento todo eso no vale para nada o no sirve para nada hasta que llega a un centro como Serantes que lo utiliza, que lo hace realidad. Y el programa al final es la realidad que hay en ese centro. Por eso esta cita en el centro, para intentar mostrar un poco ese programa hecho cada día, cada semana, cada mes. Y como no se puede entrar por la situación sanitaria que tenemos en el centro, pues el centro nos ha preparado una pequeña muestra aquí fuera y una pequeña explicación para que podamos hacernos, aunque sea una pequeña idea, de lo que es el programa en el día a día con el uso y la adaptación que hace cada centro. En este caso Serantes, y bueno, pues Maite nos va, en nombre del centro, Maite Sánchez, nos va a hacer otra pequeña introducción. Bueno, kaixo egunon guztioi. Fernando Kondo azaldu duen bezala, eskola aldez aurretik, nahiko programan sartu aurretik, ibilbide luzea zeukan gai honen inguruan eginda, aspaldi eramaten duelako aurrera eskidetza proiektua. Orduan, programan sartzeko proposamena llegatu zitzaigunean, baietza emon genuen azken finean bazalako pixkat hildo beretik jarraitzea, egiten duguna sendotuz, berak esan du bizkarrezurra gisa deskribatu dut, eta bai, indarra emon dio aldez aurretik egiten genuen horreri. Orduan, uste dute 2017-2018 ikasturtean sartu ginela programan, eta hasiera baten lehenengo, 3. eta 5. mailatan lantzen hasi ginen. Formakuntzetara joaten, hasi ginen. Bertan, Fernandok aipatutako baliabide eta errekurtsoak aztertzeaz gain, hauengandik ahalik eta etekin handien ateratzeko jarraibideak ere jaso egiten genituen, eta batez ere nik azpimarratuko nuke programak eskolari emoten dion askatasun eta malgutasun maila handia dela. Alde horretatik oso gustura sentitu gara, eskola bakoitzak edo talde bakoitzak egin ditzazkelako nahi beste moldaketa bere realidadeari eta beharrei erantzun ahal izateko. Gauzak horrela pozik geunden eta jarraitu ginen programan, eta hurrengo ikasturtean ja maila guztietara zabaldu genuen. Ikasturte bukaera hartan topaketan, Bilbon egin zana Euskalduna Jauregiko topaketan parte hartu genuen, valorazioa ere oso positiboa, azken finean ziklo osoan zehar landutakoari ez dakit, zentzu globalago bat eta garrantzia kutsu berezi bat emoteko balio izan zuen, umeak gainera superposik bueltatu ziren. Orduan bertan jarraitzen dugu, azken bikasturtetan pizkat moldatu behar izan dugu lan egiteko modua, topaketarik ez, zentzu horretan, eta bueno, geletan jarraitu dugu lanean, baina beste modu baten. Gaur, asmoa da, berak esan bezala, pintxelada batzuk baino ez erakustea, egoera dalatako eta ezin garelako geletara sartu, eta horretarako baditugu hemendik prestatuta adibide batzuk. Bueno, luzatu zigutenean proposamena hau egitekoa, bizitatzo hau egitekoa, ondo iruditu zitzaigun, batez ere gure partetik ere animatu alizateko beste eskolak parte hartzen nahiko programan, aipatutakoengatik, emaitzak askar ikusten dira, oso erosoa da, gure esku ipintzen dituzen baliabideak, askatasun maila erosoa da, eta gainera gure bete beharra izateaz gain, badalako eskolaren bete beharra ere, gizartearen beharra dalako. Azken finean, eskolak, guk sinisten dugu, eskolak baduela esku hartze handia gizarte berdinzaleago bat eta bidezkoago bat eratzen,
eta gure partetik hau da egin dezakeguna, beste eskolak animatu, pizkatzo bat erakutsiz egiten ditugunak. Horretarako hor ditugu 5. mailako sare eta handika, kontatuko digutenak pizkatxo bat, zer ibili diren egiten 5. mailan, baita 6. mailan ere. 6. mailakoak gaur ez daudelako, badaude zirri. Noizbait txarto sentitu bagaren, eta ikusi nahi genuen, nola zen pertsona baten bizitza umeak zuen arazoarekin. Eta filma bukatu ondoren, guztion artean hitz egin genuen bullying, autoestima, empatia, errespetuari buruz, Wonder filma horretaz zoan. Filma ikusi eta gero, danon artean partekatu genuen, ea zein zen gure gorputzeko atalik gustokoena, eta paper batzuetan apuntatu genituen. Adibidez, bere oina futbolean aritzeko beharrezkoa du eta bera futbolik gabe ezingo luke bizi. Eta hori egin ondoren guztion artean partekatu genuen ea zein zen batzuetan eskutatu nahiko genukeen gorputzeko atala. Eta jarri dute zaio gustatzen bere eskuineko bekaina, zebarizelako marka geratu zaio. Eta bi paper horiekin normairudi bat egin genuen. Gure gorputzeko atalik gustokoena eskuinean eta eskutatu nahiko genukeena eskerrean. Eta ormairudia egin dugu jakiteko gure lagunak zer eskutatu nahi dute eta hor beharrezkoa dutenean laguntzeko eta errespetatzeko. Eta gero, 6. mailakoek ezin dira egon gaur, baina Billy Elliot filma landu dute baloreetan eta horri buruzko bi ormairudi egin dituzte. Beti egongo dira gure ondoan eta jarri dute nortzuk beti egongo dira bere ondoan eta bere ametsak lortzeko gogorekingo diote eta esan dute zein da bere ametsak eta hori. Eta hori da. Arduradunak, Serantes ikastetxeko arduradunak alegia, Artolazabal sailburua, Emakundeko idarazkari nagusia, irakasleak, ikasleak eta guztiak, jaun Andreok, ikusten dezue eta nahi ere irakasle bezala ikastetxe batea, Serantes bezalako ikastetxea etortzea eta horrelako ekimenak ikustea izugarri pozten nau. Nik usteet gaur lau mezu edo dauzkaula lau helburu zerbait adierazterakoan bat zuek zeate ikasleak, beste bat zeate irakasleak eta irakasleek daukazuen ardura, daukagun ardura. Beste bat gurasona eta beste bat baitere gizarte oro har daukan ardura. Baina egia da hezkuntza sailburu batentzat atsegina dela horrelako ekimen ekitaldi batean parte hartzea. Azkenean zuen etorkizuna, zuen etorkizunaz hitz egiten ari garelako eta zuekin egiten ari garelako gizarte justugo bat. Zuen artean mutilak, neskak, gizon, emakume, oreka mantentzen baldin badeu, oreka jorratzen baldin badegu, benetan lortuko deula gizarte justuago bat. Ez da zuen lana bakarrik, zuek ikasin behazue, baina helduok zuekiko eredua izan behar dugu. Eta tamalez, askotan, oraindik ere, gertatzen da ez dela guztiz betetzen.
Eta guk zuei irakatsi behar dizuegu, baina askotan zuek ere guri irakatsi egin behar diguzuela. Askotan zuek baitere eredua zeatelako guretzat. Beraz, guztion artean, landu beharra daukagu gizarte justugo bat eta gizarte baikorrago bat zentzu honetan. Eta pauso edo zentzu honetan pauso horren atzean, zuek egiten izaten guzti honenen atzean lan asko dago. Ikastetxetan egiten den lana, emakundetik egiten den lana, hezkuntza sailatik egiten den lana, eta baitare eta batipat, familien bertan, familitan hartzen den konpromisoa eta egiten den lana. Hoy nos hemos reunido aquí presentando en torno al programa NAICO y en este sentido decir lo que estaba trasladando en euskera, que el éxito del objeto que tiene este programa no es únicamente el compromiso que adquieren nuestros jóvenes, sino que es el compromiso que adquirimos todos como sociedad. En ello están los jóvenes, pero también los que somos docentes, también, cómo no, la responsabilidad que tienen las familias y la responsabilidad que tiene la propia sociedad y también los medios de comunicación a la hora de trasladar valores, a la hora de trasladar ejemplos que sean justamente los que nuestros jóvenes necesitan. Programas como NAICO, todo el trabajo que se hace dentro de las aulas, dentro de lo que es el currículum, es importantísimo, es clave. Los centros de enseñanza somos clave en ese sentido. Pero no olvidemos que después el espejo de la sociedad, el espejo que viven nuestros jóvenes en sus familias, verdaderamente también marca y también es un elemento a trabajar muy importante. Aipatu dan bezala, 2013 hezkuntzan aprobatu endun hezkidetzarako plan bat eta momentu honetan ari gara bigarren plana bizitzen, bigarren planarekin lanean dala 2019-23 plana. Momentu honetan lankidetzan ari gara, bai Beatriz Artolazabalen saila eta gure saila, hainbat programaren artean edo hainbat programatan eta bat hauxe da NAICO programarekin batea. Eta NAICO programak dauzka zortzi zutabetan oinarritzen da. Nik adibide batzuk aipatuko ditut, baina oso importanteak direnak. Pentsamendu kritikoa eta sexismoaren aurrean, hezkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista, gatazkaren eraldaketa baita ere paketsua, autonomi personala eta independentzia ekonomikoa, espazioak ikastetxeetan, leno baita ere bai endika eta sarek adierazi duten bezala, berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala. Beraz, zutabe edo gai bakoitzak gero bere edukik zehatzak ditu. Ikaslek haien adinari egokitutako eduki kurrikularrak dituzte eta ikasturte guztietan gainera lantzen direnak. Momentu honetan baitare eta lonloeren eraginez hasiko gea kurrikulunak aztertzen. Hasiko gara kurrikulunak irakaslegoarekin lantzen, hurrengo urteetako kurrikuluna. Eta nik uste garaia dela, sailburu eta emakundeko zuzendari baitare berpentsatzeko, berraztertzeko, jorratzeko eta ikastetxekin batera gure ikasleen etorkizuneko bizipenak, proiektuak eta kurrikulunak definitzeko, benetan bereiek ezi ditzaun gizarte justuago batean. Baina inoiz ezaztu eta zuei gaztei esango izuet, guri ere gogoratu arazi.
gizarte justuago bat izateko gure gazteek paper oso garrantzitsua duzuela, gazteek oso paper garrantzitsua dute, baina are eta gehiago dauzkau helduok, bai irakasle, zein guraso, zein gizarte oro har. Beraz, zorionak, Serantes ikastetxari, zorionak zuzendaritzari, zorionak irakaslegoari, eta batipat zorionak ikaslego guztiari. Eskerrik asko.